sledeći sistem odbrane koji vam se ne bio nepremostiv i da ćete uskoro kad budemo evo ispred nas vidite onaj crveno-bijeli toranj, to je stari toranj na aerodromu, ovdje ispred nas ima mala pista, to je što ni Venecija, možda i neko znači ostrovo na svetu. Ima mala pista za bajkere i teste i to je jedino ostrovo gde može da se vozi automobil ulaza Vitora Pučile i on je, o tome ćete malo pričati kad budemo došli do Guze Polake, kad budemo šetali, on je rođen ovde u Veneciji, ali kažem, izuzetno jaka i dan danas ta pomorska akademija. I sad ćemo polako desno, pored bašte, gdje se održava, da uporedite sa sadašnjom Venecijom isto ne sve da se menja, naravno, sredstva budačka Venecija, ona bude kako je bilo. Ali Venecija se stvarno vrlo malo promenila. I s desne strane ove kućice, da tako kažemo, Ha ha ha!